Lokal. Inbatada ni Ms. Helen Rose Domingo, iti Sports Development Office ti gobyerno probinsyal nga adda iti inisyal nga panagsasarita da iti lokal a gobyerno ti pagudpod para iti mapaspasangasangan at Tour of Luzon. Kunani Domingo, agturong da iti biker iti pagudpod bisitaan da iti ili ti Paway kadito syudad ti Lawag ti pagrogyanda ang mapan iti syudad ti Baguio. Mainay iti raytoy plano da iti makitaripnon kani Mayor James Brian Alcida para itinan-anay nga panagsagsagana iti nadakamat nga aktibidad. Kabayatan na inayon ni Domingo nga nakulpay daytoy tulong iti Tour of Luzon para iti sports tourism kaputa adupay iti gangan na eta a bisita. Karoon na sila ng initial talks with Mayor Benemerito. So tayo kasi yung pagudpod ang huling nung longest lap nila. Pero magkakaroon pa rin ng lap sa sa pagudpod mismo, pagudpod. Then bibisitahin nila yung Paway kasi sa Paway sila nag-jump start for the greatest revival ng Tour of Luzon. Then dito ulit sila magte-take off sa Lawag City. Papuntang Baguio na. So yung Tour of Luzon team nandito sa atin 5 days. So medyo matagal-tagal din yung nila rito sa atin, which is good for us dahil kailangan natin yan sa sports tourism kasi si Tour of Luzon may mga foreign participants siya. So hopefully makikipag-meeting na rin kami kay Mayor Benemerito and kay Mayor Alcid regarding preparations for the Tour of Luzon. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.